Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос се роди. Истина се роди. Христос се роди. Истина се роди. Христос се роди. Истина се роди. Najmilí, vo včerašното evangelsko četivo napíšano od svätý apostol i evangelist Matej, čuvme, kako Hristos se rodí. Ama i povesta za trojica tam magii od isto, ko što došle vodeni od zvezdata da mu se poklona i da go proslava životodavec i spasitelj na svijetu. No pred da dojda do Vitlejemskata peštera, vo koja što bila smestena štalata vo koja što Hristos se rodio i jaslike vo koja što se rodio, tije se sretnale so kravot judejski ko što gi primio srdečno, особено kako doznao za pričinata na nivnata zemlja da ja poseta Judeja. I od ustata nivna doznao neka vo Vitlejem treba da se rodi car od judejski. I togaž njegovi od se zbunio. Ko je toj car judejski što doparva treba da se rodi, ako ja sam to? Treba, vse izgleda, ki se rađa nekoj suparnik njegov, nekoj konkurent njegov. I vidiš, vo njego se probudili si te životinski instinkti za začuvanje na vlasta. Karijerizmot, zavista, omrazata, da se čuva svoje to pocena, da se odzeme život od na drugi. Je otpuštio od svojeg dom, parajki od njih vetuvanje, koja ke go vidat novorodeni od car judejski, da se vratat kaj njego, da mu ja kaža ta vest, vidi ki toj gori od želba da go poseti i da mu se pokloni. Trojcata kraljevi od istok nego ispolnile vetuvanje to što mu go dale na carov Irod. Vidiki angel gospoden im je otkrio vistinata i vistinskite nameri na toj čovek kod novorodeni od bogomladenec voverte pod Vitlejemski Hristos. I ti je tajno se vratile vo svoje svijata zemlja bez da se vidat so Iroda, cara. I to je shvatio neka je izigran i za toliko povijek je zvesnao i dobio seriozna potreba da se oslobodi od svojeg konkurenta. No kako? To ne znaje ko je. Da, nego zapameti vremetom.
и местото каде што тој треба да се роди. Пресмета дека треба да ги ликвидира сите деца во Витлеем и околу Витлеем. Од 2 години надолу до тогаш родените, за да биде сигурен дека Христа го нема. Но Бог се знае. Од него никој ништо не може да скрие. Затоа ангелот Господен, благовестникот Гавриил, му соопштил на Јосифа веднаш да ја напуштат света Палестина и да преидат во Египет, во престолниот град на таа мокна и силно, културно и секако развиена држава од времето на Христа. И Јосиф се подготвил заедно со пресветата Дева Марија и малечкиот Христос, кришум, ја напуштиле света Палестина и отишле во Египет. Во Египет останале се до денот за кој што ангелот им рече дека ќе им го соопшти, за да се вратат назад. Местото каде што тие одседнале во Кајро, до ден денешен се чува со голем пиетет, со огромна одговорност. На тоа место е сограден огромен, величествен, монументален христијански храм, за кого што се грижат нашите браќа во Христа, православните копти од Египет. Јас имав можност во свое време да го посетам тој храм и да присуствувам на една од нивните литургии кои што се набиени со Дух Свети и благодат Божја, а траат најмалку 9 часов. На светото семејство му се посветени многу храмови ширум христијанскиот свет. Еден од најубавите е оној што Антони Гауди го согради во Барцелона, Саграда Фамилија. Но тој не е единствен. Ги има насекаде. И ке повторам, тие храмови му се посветени на светото семејство. Кога дојде денот да се вратат назад, ангелот им соопшти и тие се вратија назад, знаејќи дека сите учесници во геноцидното дело се веќе мртви. Та нема кој веќе да се интересира за малечкиот Христос. И така би, и тие се вратија во градот што ангелот им го предложи, градот Назарет, во кој што вие знаете, Свети Јосиф Обручник, денес славени, се бавел со тишлерски замет, а Христос му помагал и како детенце, и помагајќи му на татко му, истовремено се игра на еден сосема необичен начин, несвојствен за ниедно друго дете, освен за него. Во едно апокривно евангелие, што го носи името на светиот апостол Тома. Тома, апостол, ништо никогаш не напише.
Postoji zapis za to, kako Hristos se igrao kako detec. Zemal odsuvata zemlja od prašinata i so plunkata ja pretvoral v kal, od kalta pravil ptica i vdahnuval Duh Sveti i ta poletuvala. Koje dete može tako da se igra osven Hristos? Vo Svetoto pismo takvi detalji od detski od života Hristos nema. No, ova što go čitame vo apokrifното ili gnostičko evangelije na apostol Toma zvuči autentično. Mnogo autentični nastani, ko što imati istorijsko značenje, a ne se zapišani u Svetoto pismo, se čuvale usno to sveto predano. Zato, a sveti apostol Jovan na jedno mjesto veli, koga bi se zapišalo sve što Hristos kaže i napravi, malečo bi bil svetov, da gi sobere napisanite knjige. A i tukaj i tamo druge to, gi pravili tije zapisi, čije značenje ogromno i dragoceno za nas danas. Hristos Bog, da ne čuva nas, svi te luge na planetama Zemlja, svi od Njego sozaden svet, da je umnožuva ljubovta među lugeto i međusebnata doverba među narodite i pojedincite, da ne spasi od bolestite od ko što strada, judejski od kralj Irod, od gordosta pred se, od zavista potom, veliki zavista proizvegu od gordosta, od neosnovanio prekumeren karijerizam, da se ima ambicija, za da se napreduva vo profesija ta, da. Ama ne so namera, da se vlade so drugi. Tuku sekogaž so namera, da im se služi na drugi. Onaka kako što Hristos postapi sovis. Ne dojdo da mi služite, tuku da vi služam, da vi poslužite. Sekoj vistinoljubiv čovjek, so drugi zborovi, sekoj vistinski čovjek, žive, dejstvuva, tvori, organizira, zajednici, načini na rabotenje i dejstvuvanje, so namera da služi. So namera da im bide dobrovolen rob posilata na ljubovta na site drugi, a ne drugi te njegu. Bo to je razlikata pomeđu Irod i site drugi. Što rešile da go sledat primjerot na naši od Gospod i Spasitelj Isus Hristos. Amin. Hristos se rodi. Hristina se rodi.